Danas pravimo preukusnu piću sa višnjama i pudingom, mekanu, sočnu i jednostavnu za pripremu. Prvo pravimo filo od pudinga. U 700 ml mleka dodajemo 7 kašika šećera i stavimo da se zagreje. U preostalih 300 ml mleka razmutimo puding iz kesica pa ga postepeno ulivamo u zagrejano mleko uz stalno mešanje dok ne dobijemo gustu i glatku smesu. Gotov puding prebacujemo u posudu, dodajemo 40 g pudera, pokrijemo folijom i ostavimo da se hladi. Sada pravimo preliv za kore. Umutimo 3 jaja sa preostalih 200 g šećera. Zatim dodajemo 100 ml ulja, 200 ml jogurta, 200 g griza, vanilin šećer i pola kesice praška za pecivo. Sve lepo sjedinimo. Sada krećemo sa slaganjem. Koristimo po 4 kore za svaki rolat. Prvu koru položimo i premažemo prelivom. Preko nje stavljamo drugu koru, premažemo prelivom i dodajemo višnje. Zatim dodajemo treću koru, opet premazujemo prelivom i dodajemo višnje. Na četvrtu koru nanosimo preliv, višnje i puding. Kada završimo slaganje, okrećemo kore tako da duža strana bude ispred nas. Zatim pažljivo rolamo u čvrst rolat. Postupak ponavljamo dok ne potrošimo sav materijal. Ja sam dobila 3 rolata. Rolate premažemo ostatkom preliva. Pečemo na 180 stepeni oko 30 minuta dok pita ne dobije lepu zlatnu boju. Po želji pospemo prah šećerom. I to je to. Sočna i mirisna pita je spremna. Prijetno!